wazalendo watukufu wa Komori, Maislamu, rahma na amani hoju yanyu. Duhamba, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siu amini ya ukasi wana wa Komori, siu amini ya ukana indensi hatu, ngar amini ya ukana karitina ntito tsindainu, Wangengam aminukayo wajibu wandu hamandasi rihunde namna ya ushinda rijebanu rijeri wonese zetabu ikaundo ziriremao harumai nti harumai mabavu harumai miji wange si Johanza shepindi shinu shiwaswili harumai miji hususwani de mashababi ikaungwende sawe miji ya hatu lelo yinu. Andani kwezi amrongozoni mbabi ni mahakama ya Komori. Ni waneseukana ni mahakama ya Komori nga mnjo sababisha rijihunde harumwe miji ya hatu ritilani zononde au rijuruhilane harumwe miji yatu. Esi babu indrini wanu kena ujua rijerikensi vanu ritsodore maye daula rike karamba ezibirao haruma emabavu ya hatu, rike karamba ezibirao haruma emiji ya hatu. Wangeti Johanza irisala yinunga muibesheyo mahakama ya Komori ya hatu kana si amini ya ukana haina tambu nziro, haina bahanu balum shindano yo wajibu wandu wasulo mahakama ili wandu wende wahundane dalao la uparihani hashawiri ima hu izwikaundo riwonao harumwe mahakama ya hatu mrungu jihundo ya ukana kairimho mruji hukumlia rahani kamru harubali ya dossier mru ya seharumwe mahakama ya Komori. Maskitifu madziro ishare hansi vanu wakabano ikari jangara mbao iza hema bavu ya hatu, iza harumwe miji ya hatu, zemali kao dozaliwa harumwe mabavu ya hatu, zemali kao dozaliwa harumwa emiji ya hatu. Iwajibu baturi jevanu rijerishe meze danzi rionese utukivu ikaundo ulio. Makomori yadisi njoka uyambavanu haka Mwenyezi Mungu ngejo udenza hakabano uwade kotsi hudzima. Kasi vanu ngari tsingodo ambe daula ngiyombi nawe akhlabu harumwe miji hatu ngasiwai. Namnaje ndo kaya sina ujua hamadeli na zamba nitsokawa nuntsodamba de daula nwabo batungasi wadziru ba Komori. Amjiwa rumale suala la hepare ikao de pare yala waranzi kuwa mitsamihuli haurambe epare yala ranguwela ujakuwa mitsamihuli ujamembwa juu ya mitsamihuli ujapijani bangwa mafsanko wankurani ya mitsamihuli ataruwasuli mitsamihuli mjini bwa Komori. Epare hiyo ramba ngebidwe epare yetirwa na mwishiendo ndondo bwa Komori. Epare hiyo ya mbanga nzo itilwa rija harumai miji yatu yonti pia rijari tsangisi wa mapesa humalahoni yatu sonti pia. Baada yabo riwonoka izo njema za mji, izo njema za bavu haina mndu hatsanga mapesa yatsuka mashashi. Maskitifu ya jaharu mahindrini ye pare yandisiwa na mwishebwa Komori uswane video yununga mwanzwe waswili harmo diaspora ya membwa juu walo Ulaya babandu ya hao ngwambo zinundrabo zinukao ndori zambao. Baada yabo
epare yinu ijayandisiwa yabo kawaida wohe hansi wendo shambao komisio komisio yinu ye hansiwa wandu wandu wa uzingara zemali wandu wandu wa handede wae hezemali wandu wandu eshitsa kwao wajuju wende wa shirenge waje nwe pare injenziani wanadamu wanu harumwe komisio yinu waja wakana zemali ila pare yandisa utilwale kafu yandisa uhodamewa zetortuari ziwahizandisa shema skitifu madzirobwa komori ila pare ifu mtrobwa ifu mtrobwa sababu hindri shila ikundi kaondo wako uzingaraze mali badi walize mali na banwe hadisi inu ngebirawo harumwe miji na mwende mwangalie bwa komori harumwe mapesa kaondo ya kautsahwa vatsangwa trashi ya mwando vatsangwa 150 millions 150 millions yo trashi ya mwando varudi vajaba tsahwa trashi ya bili o samahani trashi ya mwando ika 155 millions 155 millions trashi ya bili ikaya 152 millions trashi ya raru ikaya 145 millions na mwishiendo bwa komori hususwani danyi wandu ikao ni mrongo zao ni bana alafu baada yao emaskitifu madziro yaja yajiri hindi bwa komori harumaye ye 155 millions nesa 45 millions ye 155 millions nesa 52 millions nesa 45 millions mapesa wandu wanu ambao wasawatimizie mapesa karitsu ilwa harumwe pare sheza jazajiri hindi narumwe mashinwa mashinwa wamba ukana karna ujo optimize pare haukana ngabo 7 millions ikao ibakisha na banwe komisio yinu wamba ukana watimizie mapesa hoja hunu ye mashinwa ndo kaba puza 7 millions na mwene bwa komori hotsoka 7 millions irengo bahi iliwa ye parengi yo yabo bahi ye pare rudiandi sojomo alafu maskitifu madziro ndo kaya ye komisio yinu yulo harumo mji wa membo juu ngabo wandu di maskitifu madziro washangirie komisio yinu ya ukawatilibeze mali ani hamabo zinumalizo handu zao hauzinumalizo malahoni hao shazinumaliza mjiratsanga sonti pia ilili hundani na pare halafu maskitifu tena yaja yajiri ndo kaya wandu wanu komisio wakahenda wenda wetie mapesa ngabo 6 millions ya mbayende yatilo harumwe konti harumwe banki bahimjua bwa komori harumwe 6 millions ya baliwa yenda yatilo harumwe banki bahi wanadamu wanu waja wakaufanya fo facture harumwe banki baharumwe 6 millions ya mbaibaliwa yenda itilwa bahembe ndu kaundo ya parihani harumwe ila 6 millions iparihani ya 100,000 francs 100,000 francs de mbendu ya tilwa yao ngarele wanao ngezi numdungu joko jamdu ya zambe ndongo yendi varudi harumwe mapesa yanu vaja varudi vapuza ngabo ngabo 450 millions 450 millions yabo mapesa yayo yahibu harumwa 450 millions bwa komori hako wandu wanu wako fanya fo factory
Ebangenga mwanzo ni mrongoze ni diaspora ya membwa juu. Ni mwambie nukana banuzi nusisiriza mbao. Zinungizwe na twarwa mo haukaka inaujokiru wanadamu wanuwarenge mali za mji. Haukaba no inge pareo mwetso itilwa na hii. Rijodo amba ukanambe sengarele wanao risamilihane. Shana mwende maone kafulatilwa pare yeru di jomoha. Halafwe komiswe inu wale mapesa, halafwe ezansikitisha. Komiswe inu ngwamba ukana kwa jala mapesa. Shangwa utayari harumwe 7 milion itsohoneha. Ngwamba ukangwa juliva. Yabonga nyinga mlibao hasibabu indri. No mwamba kamjala kamjerenga ila 7 milion. Ye 450 million. Niyo nda hubi tena. Ani abo jimlifua hema pesa ya trawa pia. Karendo anzara ngalie abonga sina 450 million de ya hibubai. Ngenga mwona ubako mori harumu hadisa manda inu. Haukaba no wade unu kotsi membo ajubahi. Unuwade ware maharumwe miji hatu sonsi pia. Ebonge sisirika ujabana. Jeri ambi ukana mahakame. Mahakama nganyi tayari ya ukana riba sulane. Harumwe miji hatu. Manas karna ujuwari ridazeri batsemi hono. Ngasita yare kema laho ya hatu ngarjog tila na mro. Ngarjog tila na mro. Shakar na ujuwari tsange mali. Wake wanazi jana warenge mapesa yanu. Baodo wajua urumia mapesa. Alafike sisira tanga. Ike abo basi. Si yalari tsanga rihundre pare, rihundre nzia. Rasira haja rowaja owa hundre nzia wabire. Abo kena ujokiri bake ikundi. Shakomisio. Warenge mapesa hamanda yanu wale bahi. Ye pare fube abo bahi. Halafike abo le luandu wendwe zamba nga babu hao wandu. Wadoho dingoni mwao. Wawashangiria wa yaukana mtilibe mapesa yayo. Akena ujokiri. Wangeri kaujaba anuribe heri salainu. Wanaama wahomja membo wa juu hususwa ndanyi diaspora mambozi nundrabo na mdunge video yinu baba nuizo sisi rambao rimabia nukakarna ujuu warjerkensi vanu rutsodo relaumu idaula izo warendo nai reka karamba izibira warumwe miji yatu ngengar la niyo harumwa itendwa idziro hamadesho sharijiri ya harumwa mja membo wa juu Akayanga wandu wenji wajowe nesa ukana mjuondo ndondo ya ukananga wajowe nesa ukana tihaki hukajenje banu lelo njena be hadisi ya homja membo aju shayo wajibu ukana karna ujua haukaba no de ledi wamba ukama tsoma tutu yoza mna haramu karna ujua paske banu ya ntsi mapesa ya shamba la mru shanu mapesa ya mji ya bondo mjaha tusonsi pia. Amwelo kanga bo wajo hamba ukanati fanya nayi hofanye video yinu. Sha mimi nga mwasuime au kami hasuime izo mimi nambao. Kakar na ujua. Ya ukabake wandu, muhikundi sha wandu, warenge mali za mji, wale baodo wako ujobla mali za mji, halafuze mfaideza hatu izo rizita hao, zike kazende. Wangende mana ukanari kaujarishe meze mahakama ya Komori. Mahakama ya Komore harumwe masuala ya hemijinu ya tsongeza wandu watila nao mrobo mahakama nyide mlode jukumu bu mahakama ya Komore harumwe masuala hamanda linunge bidio o wandu wajoka walize malizo ikazi kanti wandu wanu wasezise warudi wafungwa ilima udu batujoka wandu hamanda wanu warudi wajofanya zitendo ziziru harumwa emiji ya hatu haukake no jokiri singarambao keno jokiri. Vanu zinutsi mali za shama ijeke shindele bangwe la mrawa juu yabo wana mji wa mrawa juu wali inutsi hadisi yahe le chama la mrambwani ijeke yabo wana mji wa mrambwani wali inu hadisi ya mji haukana reyazalwa reuzalwa ritsangisi wa mapesa abo karna ujuu warjeritsangisi wa mapesa wake wandu warengema babu hikundisha wandu shirengema pesa ayo wale halafu wambe aborili halafu zila sisirta hao ila mbanzia ike hapo bahi hena ndungu ashemezao
wakenzia wonge mwanama mtukufu amono njia yabo marahaba menjivo yakawe mwanama shimembwaju gondobo wa njia yabo ili uelewe hizo mimi nambao bamwelewa ukana ekango joka uhausiu hizo mimi nambao banu heyausiu shanga aminukana huheyamanga ngamwelewa ukana mtsanganyi hanyi diaspora mlo Ulaya ranguwe bavu ya mitsamihuli ranguwe diaspora membwaju mtsanga pumba lama lilitso chashi yabukeno jokiri bakiwa na zijana waje wameodo wajwa ula mapesa warenge mapesa yo wale yongeka wajibu njebanu njenlani haurije banu njeni mbenulieni zenrongo ikando zibira warumo mji wa membwaju nepare ya membwaju ilimke hashiri mjue ukemane pare tsotilwa sindo ukangabo mvua sindo ukangabo jua shaze mali ziliwa de asababisha epare ya fuba ito unjanziani abonge hatanda yavo ngamtsauze sama haza hangu kati mrengani wakati shika wajibu nje banu nje rionese mbabye mahakama nezibirau harumwe miji ya hatu nezibirau harumwe mabavu ya hatu nioneso kama hakama na mke madhamana bema na ramba ukana banulelwe kari ngasiho mjini kartsuelewana yawe susarumwe mahakama ilirjere undani shawiri sheka rudirire wa mahakama rudirjaramba ukanabo na mwende mwajara njerangu ahuyo da ilankodo yabonge sisingari mwambiaoni ukaya indensi ya hatu rijabanu rijeribenulie wananyasi waheba vuya mitsamihuli ususwani domji wa membwaju aukanga mjokana ngabo wandu bambu ya wandu walo harumwa sheikundi shinu hodingoni mwe sheikundi shinu watso hanza ejazinu zambwa hau watso hanza ejazinu wandu wazijue shayo wajibu wamonao tijabanu njavumba madzina na vonga mine madzina hao shati vumbwa mjamembwa june komisio yanikiwa ya lazimali harumwa lesuala lahe pare vongenga ranzo shawiri Allah mahakama Komori wandu wanu walo harumwe komisio watoweze mali ritie pare bazi ntimali zo handu za mru zinutsi mali za hafami ya mru shazinu mali kauri tsanga harumwa mji wa membwa juu na harumwe miji ya he lejera lahe mitsamehuli ya juu ebonge kawajibu rjebanu rjeri moneseni wa membwa juu na ibavu wa mitsamehuli ya ukana Allah na mweshelendo ndondo mjuwe hena zijuka ngazijirio bati jabansi monesani mapumba ya mali kaundo ya tsangwa ni mapumba ya mali kaundo ya hibu ya tsohoneha ya sababisha hata abahe pare itunja nziani ebonge ndo shukuria ye komisyon abili ya homja membwa juu na de komisyon ya kuendendea shitaki ngamwasaluye de komisyon ya kuendendea shitaki sinovumba madzina mruba shanga mshukurie komisyon ya kuendendea shitaki komisyon kaundo ya lazimali haukengetsi ndao abusala hamanda linu karjajo shindari juwe hauribenu lishiwa shanga mwaferesheyo na Mwenyezi Mungu na jenle dwese inu waidunge hataze mali zinu zitolwa eparetilwa basi yodi yoritsawe amani dubisalama sikartsina shiengo shatu sina mndu wala kartsie na shiengo shatu sina famiza wandu sha ngaranzoze mali zitolwa eparetilwa bamu aminukana we faida yoye hatusonti pia haukana rea haja reujo ike paretilwa yon faida ya hatusonti pia yabonge hatanda yabonga momboshuloni maraba menji nyandu kaundo mwaka udunga yesu jeinu ngarjo abongenga mboshulo maraba menji wanama wa chaîne libre de Comore habari za Comore asemsi ambeni Comore Dunia News na necessity mbali na bali zikorenga ze live zangu zione sailene mwanamkomorele danzi obanu kaundo yalimndemao yabonge hatanda yabonga mumlahoni hizo ntusa za salamu zahangu nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wa satsenekala kalmauti haririza ze jamapi ya salam aksantun marhaba menji